kumwe n'uwo mwana w'umukobwa dushoreranye, umugabo aturuka imbere yacu. Akihaturuka ukuntu umugore yamubwiye, nahise mvuga nti mbega abagore ko bikubita. Akimubona imbere yacu gutya, yari yaraye atari mu rugo, yaje nk'ejo, maze ahita amubwira ngo dora ko kana, ngo ninde wakabwiye ngo kanjanire amafaranga, nanga ko mutari gufasha. Nagaki akivuga ibyo nta jambo navuze, nahise nitonda, ariko ndumirwa ndamureba. Noneho mbageze mu rugo mbwira umutware wanjye nti yewe wa mukobwa yavugaga ngo baramukubita, nuzi ko yamubwiye? Ati yamubwiye ngo iki? Yamubwiye ngo n'akantu. Ntibumubwiye ngo urakanta? Ati naguhonda. Rese ntiyakumena, numva n'akantu. Nta mugabo w'akantu, hari akantu k'akantu, ntabwo ko mutari kumva. Ariko umugabo ni akantu. Hari uko umugabo akosorwa, hari uko umwana bamukosora. Anaricyo gituma mushwana n'abana banyu b'ingimbi mukabona baragiye mu biyobyabwenge. Ni ababyeyi babigiramo uruhare. Arashaka gufata umwana w'imyaka 20 akamukosorera imbere y'umwana w'imyaka 5. Iyo umukosorera imbere ahita akavuga ati nteje indogo we, ati mpera nteje indogo viye we. Ubwo aragiye mu kabari ntazagaruka. Wimuteza abana. Ubwo amaze kugira imyaka 20 nawe ni umugabo, aricara akagirwa iki inama, ariko bamwubashe. Mwiga uko bakosora abantu bakuru. Hari uko bakosora, uzi umuntu w'umugabo akaza agatukira umugore w'imbere y'abana. Nawe ubwawe ugenza ute? Urisuzuguje. Mwakoze kuraka. Nabonye ko mutukanaga. Nanjye barebe nababonye.